Oriati Vesna Pachino Makuru, Agacencwire, Hamazina and Baba's Charity, Elizoba, not Wakabiri, Hebron Shatu, Yokumina Kumwe, and Kumibiri Makumiavit. Esha Niverezo Mavazio, kind in Jakomazana Quisiao, M. Makuru, Kundagache, and Jaquisia Makura Gacencwire, on Bushid. Emitwe y'amakuru ne kushyikibwaho Enturire Premium, Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. Okwandika barikwenda kwesimba bwa president kwa Elizoba abantu 11 bo behandikise. We congratulate our candidates, Patrick Moya Boy, on a successful nomination. Ababali aba Uganda 17 bakwatirwa mu ihanga lya Democratic Republic of Congo berarikiriza abanyabuzari. Turukuma mushango bakabatwarira kuko. Omushuma bamukwasine na hinda za store z'abashobozi bamutera kaceguwemu omurika shani mbarara. Amagina agomba kweto. Emito y'amakuru yabaniye kushyikibwaho Enturire Premium, Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. Nimbabazi Charity Kandaga n'Agacencwire mbwijire. Abantu 10 abarukuturo mbyaro bitano mu district ibiri eyamasindi na Kiryandongo nibetumbwitira company ya Kiryandongo Sugar Limited abo kubabinga omataka gabo kifuba itaka eribarukubingwamo biri nerya Bunyoro Growers Cooperative Union kandi abarugurize abahindi obo barukurugurizamo abataka ngabapangisa abariziremo omugwaru 1993. Abataka barukuturumbyaro nkakinume kitwetwe bishenye kaduku yokubanza kaduku ya kabiri omdisuti ya masindi na Kiryandongo n'abajango company ya Kiryandongo Sugar Limited Sunday age erize abasirikare batanu abatekatekiringo bisha kubakuma n'ibintu byabo bithatiye kubagira kitwetwe batira amasasi otireho no kutema itongo na munongente obagumize ngo aba bajemire omwitaka kanyonka ije ho mwaka gwa 1993 naija ndiyo mwana muto hamwe n'umuguruso wanje okwihobo tuturomu obwitakere tukashanga rihamba harimo nyamaisho harimo embogo harimo eshama rihamba twaritasi yakutwaritahize bakama bariyo bamanyanga hina batahizo mwitaka lyabo aba Bunyoro Growers Cooperative Union bwanyima baija bashanga ho twabere tutwire batweyanjira ko nibo bakama bitaka bayikireza na itwe kututuza batandika gumana batwihaho nibatupangisa tukatuhereze umutaka pangisa kwiherera ahabwingi bwente zuwabo yutungire. Scovia nyamwija omutaka wa kitwetwe omugombora yamere nagira ngo embera y'amasasi emurihize pressure hati zozonka niziza kumuitera. Nyoko nabayire ndiaho nahorra amasasa gandokera n'amasasa gagamba ntatu twahorera ngo tubaho nyowe natere sumu kunaterere munyanyazi nambuza tabaho cy'amasasa gagaba amasasa atanu batera mpozi ntatu twabaho kandi zaberi yotinderere munakorara. David Tabasigira omutaka wa Kinombe we nagira ngo ahitaka yo rino mbinga amazira imyaka kurenga mu 13 bitwi ya Kiryandongo Sugar Limited etwara itakeri batwire nibakumwa abarinzi bikwerinda na munonga police mbera y'amasasi yatuteganisa munonga obanje na iguru. We only give security to the investor. The work of evictions is solely part of the police, and that happens after attaining a court order that these groups of people have to be evicted. So UPDF does not evict people, and we don't have the mandate to evict people. Itakeri n'argambo niri mwana square mile 23 aba Bunyoro Growers Cooperative Union bakarhereza abahindi ba Local Agriculture Limited
bitabakije bagaruka mu ihanga rya Kenya umwaka gw'2008 basiga barkwasiza abakiriya Ndongo Sugar Limited okingamo ebikijo ngubihe mushukari amakuraga gashakwa nuwagaba katoto wagaba katoto abashubuzi bo mu kacucu muri Kagonji bagwerirwa kagwe obashanziriza mu hasitowa zabo z'ebihingwa zihenzirwe negufuru zishazirwe kandi mari yabo etarumu aba batunjire owaboreka aho muntu bire natekatekwa kuba nuwayibire ibintu byabo ekiretire bamutera ezimbagutayatiremo. Umusigazi w'imyaka 27 y'ubukuru atirwe zimbaguta yatiremuha bwanyuma yo kutekatekwaho okuhenda kandi akibaza stoha z'abashubuzi omukacucu Kagonji omuri Kashar North. ekibiraho nimwazi ecuro mukacucu bacyuire stoha zone zo kumanya nanye ko muntu bacyuire stoha yanjye bihamega niyo bambasombese bintu ebi egani yanjye bagizire bamwire akuna abantu yaho bibariye mpatanje bibire ngoko zanje kubangambara kwirukanga baguruka bintu birukanga bagenda okurigera papura ebipolisi yashanga umunshahuye yabagira ngo bamweta n'uwaje na Jonani orukurwo mu Katoma omurubwiza bwera kandi yayongera yabagambira na bagenzi be abaruko hazardiri zo kwiba ntera ba boda boda kwirukanga tumwisi kwachumanya anagahwe bintu anagahwe gara ayirukanga abato mwizo yesheka sigaho bwisho bwonka abana bamukirizayo kuba mukirizayo nuko kumureta mwene cyamane kitwakubenda twenda twatanse na polisi no gumza mbere cyondo kinyerere cy'abashuma abashubuzaba batugira ngo bo baruhire n'agashuma agarukusiga abantu babyama dero gakatandika okushenya amaduka gabo okwiba weno kumagomu abo babantu nababero bakera mu bakuresa neza bakamanya nehi bakuruza abataka bagira ngo cyo kuretera abasigazi okwibe by'abandi ngo nabanga kukoresa imikono yabo hamwe na no kwejumbera omurumetaro kubayamba kanamure wo musigazi yashana stebeza ngo batwirezuye bihamwe komando babirya ahabe na kora takurara habe na rara inino ngo yasanga ibihimba biba byasena nese twakuri ngo yasanga umuryango ebinte byibirwe harume bihimba oburo hamwe n'egari yibabire nbejunusa okushomba kongaye kwasurwe omushumugo twamusogo mu mikono ya polisi ya Kagonji Police Post erukongera ku mucondoza kandi abatakabo babagumire no bashaba polisi okumubarekura ngo nukwe bamukoreho amakuru agagasha kwa Evans Taremwa abaturage aha mwaro gwa Rweshamaho mu district ya Rukonjira ibintu bihinze mutima bwanyuma y'abatahi babo ababari ya 17 kukwatobe kwerinda kurwo mu ihanga ya Democratic Republic of Congo n'ikigambwa ngo banya kukwatwa bakashango mizi agihanga ya DRC ahanyaje Albert omubuhenda biragiro omukwezi kwa mushanju ababari 17 ababire no baje bahanyanja ya Albert bakakwatwa ibyo kwerinda okurwo mu ihanga rya Democratic Republic of Congo. Major Charles Kabona uryo mugambirizo w'amahiga UPDF omunkambi ya division ya kabiri nagira ngo aba Congo bakabakwatira okujibiro mizi gihanga rya DRC echabire ni cende biragiro echo kubancha byona ni nyenda ku okwenda ku gambira ababariya bitu narishiba fishermen bitu ba Uganda kuchira mnonga abamwaro gwa Rweshama nti babagiro mizi kushohebye nyanza barebe ngo tubaruga mizi ga Uganda kandi bakazo mizi ga Congo aboko kugo mizi gitaga Uganda ayitu ina security yitu ya UPDF narisi ya marine kimanyisa wazo munse ndizo aho kwasa kutunjura ubuziku abanda bakwasurwe barumu Ismail Ngabirano Ahamada Barijuka Kenneth Nwagaba na nabandi kandi n'ikigambwa ngo bwanyuma ya Congo okukwati 17 polisi ya Uganda erukukora hanyanja niyo yakwasire bamwe hababari yaba erukubiho mu makagabo abamuturo n'abasirikare bakijana batwiguza bamaze kutwiguza bamukwata bamutwara kuvuga ati tukamurebagaho abana bari kubona ati nacyo kubarisa tuna tujyaho tujyabonako
yani bamutwara ningane babatwara tino muntu abona aragarutse kurara ukwiza rukungamba ati nangwa ati guma ati baro nasa kwiza ati nangwa ati baro ariyo bati ningari bati bamwe habebembezi aha mwarugwa rw'enshama nabagera ngo abakongo okwata babariya ba Uganda nabahora inzugu aha bwa Uganda etwirene kwata abakongo hamwe na namato gabo bari kurengo muri 150 mwenu family ezabu bantu tahari hono umwaka rugo yo ngo yabasa kugira iki yabuza ngo babase kuyambirwa ahabo kuba bari intimidate batina sebwa kuri kugamba ntuza kutwara yitwatwira abandi kuri kugamba ntuza kutwara yitwatwira ahandi so mwenu bwishama tulinko mu kazinga tulinka bakomerwe because government tekurgayo ekije kareba enaku y'abantu bazira batayibini Meja Kabona hona hamizengu echa polisi ya Uganda okukwata bamwe hababariya tari kucumanyaho apparently narishabwa hati tukatungire eje complaint kandi twase kubesinga ourselves on hearsay narikubesinga ourselves ahangambo z'abantu abagamba konke turi kusaba munonga no kumanya umwanya gubarimo bakabateko mukoti tukareba bakatushomera n'emishango yibabatwarire turi kuma mushango bakabatwarira guha enshonga z'ababariya abakwasirwe hona government ya Uganda yatandikira kutisa na tahiya ya DRC okureba ngo barekurwa na nebyoma byabo abibyo kwirinda butwagambire nabo bakajya ngo baza kubitereza kuraba umunkoragana yabo na Congo izo turwenda kubitahamu ibyo nake bya security konka hati tu complaint yitu no kugira ngo bicererire hatishimbuye no bya diplomasi bagamba n'abakongo batuhereza ubwiro bw'abantu aba bari kuzagaruka batuhereza umushango gubakoze nabwe Uganda ze guhoza amakuru agagasha kwa Damba Wiziri webare Damba Wiziri akagweho police wa Field Force Unit National FFU ayetirisa si yaferaho mu district ya Kasese Francis Madix w'emyaka 28 eyobukuru otwira police wa Field Force Unit aha police ya Hima Division muri Rwenzori East no yetirisa si ryomtwe akaferaho aha nshonge zitakamanyirwe Omujenzi ayetirisa si aha polisi ya Hima ahabire na koremero moye kandi abira ryenzarwa ya Angawa omugombora ya Uluku omu district ya Arua nikigambwa ngo omujenzi ogu ayetirisa si shahisha tuzekiro ekyabushesherizo ibuka gate sangarwa wa polisi bindi n'abasirikare b'amahe bari no bakora ki n'batuma umwanya ubafeyiro so aho kusanga ngo ubwire bwa kafyu nanye abuzi I didn't insist tingezeho kugira ngo nyifosinge kuzayo akubwire bwagenze nanye nakora shi nagarukumuka konka mbere ni mpabura abanya Uganda rundi abantu bahima ngo boragine kizivu try to share that problem with friends abantu abenje kikubeita nebeitwa utagira mikago mirungi mikago yokubahabura ukasanga umuntu ekizibu nkimutumaho amarira arora ngo solution nukufa Nka TV West twashikira Samuel Asimwe ori Regional Police Commander RPC wa Rwenzori East no bwatabasa kugamba ahari kamera zitu kwanka yahamya amakoraga polisi rumunegeza ko kutwara umubiri gw'omujenzi om district ya Arua Omuganda ga Kasese habireho mukoro gwo kujweka abahuri 13 n'abadikon mushanju kandi ogugukorirwe aha kanisa ya St Paul's Cathedral erikushangwa omtown ya Kasese emikoro yo kujweka abahora aba hamwe n'abadikoneji ekurirwe bishop wo kubanza ahabwo burebereza bwa South Rwenzori Zebidi Masereka hamwe na Right Reverend Jackson Tembo Nzerebende era nsaba abakristayo n'abahore mubere mu bumu dayosesi yafe egenda mu maaso mu mirembe no kukulakulana kubanga eno dayosesi eriemu kuziri mu maaso okutambula ejido omwoyo ekulakulana ku speed obubatumwa obubashora bino omwoyo warahanga kandi omwoyo warahanga naza kubakorera ibyo kutangaza bamwesiga babantu bakoreraho omwoyo warahanga niza kubakozesa bikuru munonga
bamwe mu batunjira obudikoni bo nibagira ngu nibateekwa kuburira enjiri omu minyeto kurebeka ngu nabo batiina Ruhanga. Abana bato abasanda skulu eminyeto kutandika myaka 12 okuika myaka 35 okureba ngo abo abantu bamanya Ruhanga bamwikiriza bamukorera kandi babekanisa eyamani mumisho. Obureberezi bwa South Rwenzori nibwija kuba nibwakira Bishop Omusia Reverend Canon Nathan Baluku aha 2013 by'okwikumi omwaka ogu. Amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi Omar Kasese. Webare Gilbert Muhanguzi ryo noreba amakuru agacencuye reka tumure ho ntugarukana garukurata. Kuchiwaho Movit Hair Relaxer, Baby Junior Jelly hamwe na Ntunga Sasa Drink. Okuhandika barikwenda kwesimba bwa president kwa hwerizoba abantu 11 nibo behandikise. We congratulate our candidates, Patrick Moya Boy, on a successful nomination. Hagebye msano timu y'ompira gw'abakazi eya Toro Queens FC erabireho kwetaba mu mpaka za Ligi Hanga. Agarukurataho gabanaga kuchigwaho Movit Hair Relaxer, Baby Junior Jelly hamwe na Ntunga Sasa Drink. Burigomwe ashemeye kugira amagara marungi n'amashemererwa. Kazire Health Products bakwinire cyama cy'amagara marungi bakuretire Kazire Power Tonic erikorwa ku rugo mu Kicuragenyi entetere umurondo hamwe na cactus nehwero mu kwigure misi ekwamane gacenje ombasija eyamba nabo abari kushesha kubi eyongera namani omubiri na Kazire Red Tonic eri kwigure nsheke nemisi ombakazi ekingira kintu ehwera bari kushasho mu ndanto yeyizira kutereza amagara n'amakagawe omunshonga ze cenje abacara munywe Kazire Red Tonic kandi abasheyija munywe Kazire Power Tonic mutunje cyama cy'amagara marungi n'amashemererwa umukayanyu okushubura tera noti musanze 82 kinana 16 22 bihamibwe UNBS. Aba day to day shopping center erukushango mu rurembo rwambara bakuretera ibintu by'umurembe nk'ebitanda entebe emeza zo murembe ebyo koreso mu kiyungu cyawe kisuwan amasefuriya za oven pressure cookers ebikopo n'ibindi bayine n'ibyo kunywa wine juice zona izo murembe bayine za fridge za fan ebyoma byo koza imyenda amagargajiya aha bayinungi munonga bayine abahereza barungi bashikire a high street ahashungine na Crane Bank esimu not mshanje not ina 50 not ina 16 day to day shopping center Mbarara more for you. Banange rero sirina manyi nze nansi eby'omubiri mugonvu oba onoolwala. Hello Owaye kyeki kukyamudde bwe kityo ono gwe bayita Ntunga Sazi kyakunywa ekiwonya ennyonta kizaamu amaanyi kimalako stress n'emigaso emirala mingi. Leka muwa akake ono ye Ntunga Sazi drink. Ntunga Sazi drink alinyisa na appetite akolebwa obukitiko omubisi gw'amajaani n'ebirala kyatongozebwa aba UNBS agulibwa 10 lwokka atanaweza myaka 18 atonywa. Ntunga Sazi akolebwa Malaria Company Humanitarian w'omusuubuzi kuba ku ssimu ezo. Ntunga Sazi alcoholic kombucha. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus wamaanyi ku bulumi n'okuyambako mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Halo? Polisi? Enze kayibanda banange muje munyame ngude mubatemu bante mudati banekede kantu
ayiwa data we bakutemudde wa ibyo muwendo byange byona babitutisaho yiri ngaruke baranze ntite kuyikwata ko bayinza kuba baresemu bo kayibanda sente nga mwezi sente zona bari zitutanene bandekera mukama nayamba no kumuzabuza polisi kwa nyini kati ntwala mugwe ayibanda atakoze abuzabuza polisi mubabye byo kubene baleka sente tekisoboka ibanda katuni biliza mukama nayamba bwe buramu bwange ali wali atundira wali yafani mugene mukwate omusajja wali mukama nayamba drink alimu ekyama atenga yatongozebwa aba UNBS nimbakira omu Allen Interiors ni shamaduka erikuguza ebyokukozesa omunju by'omutindo amatara ga chandelier, shower mixers, hand wash basins, toilet seats, shower cabins, kitchen sinks, carpets hamwe n'ebindi bingi neshangwa harugutorwa akik Nyabong Road orwaruga Ombas Park kuza omukirungu mbarara kumanya ebirukukiraho tera esimu 0754 476 24 ekyokunywa ky'omugasho muhango mu magara gawe ni nkole soft drink nekorwa omu rosemary etangawuzi endimu obwoki omurondo enanasi n'amajani yenywere nkole soft drink otunge waka kandi omubiri gwawe guterere abashisha n'abakazi kandi mwekwase ki okugomoka tukusiibure rero tugire waka obwire bwona obwo turi kwenywera ni nkole soft drink nekorwa aba Akahama Enterprises Limited ihamibwe UNBS esimu noti mushanji 58 ananibiri 54 notina ninga noti mushanji noti 5 11 19 14. John loves football on GoTV, so he traded being a best man for being a best fan. Miriam stood her date up just for this matchup. Albert and his family had plans, but they couldn't miss this, and neither can you. Because this new football season, this is football worth watching. Get a GoTV decoder and 1 month of GoTV Max for only 89,000 shillings to get all the football action. GoTV. Live it, love it. Good morning. Good morning. What is lunch? Oh, wow. Thank you. Mwenna mutunuulira kituzi. This is my 3-in-1. Inze nyuma busatu buli lunaku. Jeni ntambula nako akareba yakola kituzi yebale ate nze nkawa ako omuliro. Kituzi healthy drink kyekyokunywa ky'ebirungo ebisatu ebiri awamu ekikamuddwa mu butiko bwaffe obwawano. Kituzi healthy drink kijjuddemu emigaso nfaafa omuli zinc, fiber, vitamins n'ebirala bingi ebiyamba omubiri gwo obutalumbibwa ndwadde ate nga tekitamiiza. Kituzi healthy drink yakakasibwa ekitongole ekikakasa omutindo ekya UNBS. Essimu 0787 345 31. Korokayo mukahumuro omuganda makuru okuhandika abarikwenda kwesimba habwa president omukaruru kabona ake2021 kwahwera izoba ahari Cambogo omuri Kampala kandi abantu 11 abarimu omukazi omwe nibo bayihandikisa abebyokwerinda baba bari ahabuzora misho mu Rembo Kampala kubasa kuremesa abantu abantu benda kuretaho akashashamaro. President w'ekibiina kya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi niwe yabanze kwehandikisa ahari shahi n'edakiika 35 kandi nabwa nyuma yo kwehandikisa yaraganisa ko arikwija kukora government aha musinge gw'abantu. Nabwa nyuma abebyo kwerinda bamushendekereza bari kumugarura mu makage bari kumutoza mu mahande tari yemwe nemwe okwerinda ngo atakareta akashashamaro mu bantu.
owa FDC Engineer Patrick Amuriat Oboy nuwe yakuratiraho kwehanditsa kandi ugu yayihanditsa tine nkito. Amuriat yakwatwa mu kashesha bibyo kwerinda kandi bamwiho motoka ye batyo bamutumu ya polisi bamutware babana bahandikira ahari Cambogo. Amuriat bwanyuma yo kwehanditsa yashaba barukuru kuteza karuro mu ihanga kwabaho uburinganiza. Umubanda bayihanditsa harumu Norbert Mau owa DP kandi ugu yaraganisa kwa rwija kutamani umukurondere minyeta karuro. I hear in Uganda some people say bali mu Chintu. All Ugandans will be in the Chintu if DP is in government. Our party believes in constitutionalism, not just the constitution. Even dictators have constitutions. What we urge is constitutionalism, namely a rule-based society. Kubalimu. Joseph Kabureta nawe yayihanditsa kandi yayisimba nkotine kibina cy'ebyobutegetsi ningash independent kandi ugo yaraganisa kwa rwija kureta hintunguka umubyesenta ha muntu wa burije. Abayihanditsa bona ukurwaniro bwa president umukaruru kabona ke2021 ni 11 kandi aba barumuyo werto bahaburwa Museveni, Patrick Amuriat Oboy, Robert Chaguranyi, Bob Wine, Lieutenant General Tumukunde na Nancy Karemberinda. Abandi ni Norbert Mao, Gurigware Mugishamuntu, Joseph Kabureta, John Katumba, Fred Mwesije hamwe na Wile Mayambara. Ndi Elias Rutugusa. Bwanyuma ya President Yoweri Kaguta Museveni kwandikwa kandi akikirizibwa okwesimbaho omwaka 2021 abashakitsi ba NRM batongwize ekitebe kirukuza kuronda karuruke omucanga eky'Abunyoro. Ekitebe eki kyesirwe NRM Armstrong Task Force Uganda kandi eki kigenderire kwongeza percentage y'obururu obwatwire nayiha omucanga eki. Posiano Tumwisije na Solomon Magezi abebembezi b'ekitebe eki nibagira ngo ombwire obu ekyanga kya Bunyoro kibere kyatandika kugaruka enyuma ombwebembezi bwa President Museveni ngo konka ibisigire nabyo nibiza kukorwa baba bine Museveni nka president wabo. Nimukimanya turubatira amihanda itari mirungi sizoni enongira really nitukimanya ngo imihanda hakiri tukingwire hata imihanda byakenguka ito kandi niho twagambira ngo kandi twasisikara niyo ningira ngo twakenguka imihanda ito nkabantu abatatu semekwa hata utandika kutekereza bwe imihanda twakikosa tukiraho itwakozesaga kuri iyo tuchwaka niko imihanda ene tuyambe kwenga takwekora team wenu is very strong ero mkakulire is very strong tugenda kutoza akaruru serious tukwatagana na abantu bona aba team zona za NRM tandikira ha district level up to village level tutoza akaruru kamse ekyo tugenda tukora na mani gaingi muno okwetorora o midwestern Uganda okuza kubato mu runyangoro position ya Uganda no betanyange birungi really nka hati numwendaki na anubune nubu ejane babiha Museveni aresuroboro aresire otunzireki ekibibire bantumwe byomwe abe agent wa mugenzuwe mureke turondere muzeyi akaruru. Hope Kanyanzi or vice chairman wa NRM ahabwa district ya Kibare nagira ngo abakazi omurembe gwa President Museveni bakahebwa obugabe ngo kandi nabone bakora emirimo yabo kurungi. Government ezindi kitwafunaga chance nk'abakazi wasangage bikale bikusinga dominated by men. And I also have a say. In office there sometimes I oppose my chairman, I cannot agree with you. In this sense, habuokuba government ya NRM ekatuha obugabe. Omuganda makuru gwa nyuma yo kwandikisa kwa President Yoweri Museveni kugaruka kwesimba ahantebe niyemwe aba NRM mu district ya Mtoma betorire district yona bari kujaguza okwehandikisa kwe kandi baraganisa kumutera karuru na percent ya 9. Para izo muri Mtoma
nitwenda izatandikira muri kamera ahakwatakiza yoga mwena nimbasaba abagizi bw'amazi kugira ngo turamurete ayizayi nawe kutandikira kumanya percentage ni mpango musaza noye boda boda president nazimanya aziniro muramwa imwe mitoma no shabaka bataka batensizeho konko nubwo bwire nitwe kwimuka tukabagamo nimwe mukagire shako yakubasa kuyamba abana ba mitoma borekere ngo district ya Mitoma bakahemuka umukaruru ka NRM akoma ko gw'2016 ubashanga bashembire district za burengero rwizoba bwa Uganda omukutera karuru ka NRM nuko koraganisa ngo nubaza koreso bucweka ihembe kureba ngo nubo basinga reka nguriya twihayo percentage ryansi ya nshangu hati twena tukwatanisize hamwe na namagezi kundu kutakokoreba ngo flag bearers twaguma tura hamwe ni ndaganisa mu president abyo nabasona kusiya percent ya kintu mu Mitongo gasha kwa Somas tumwebaze na Ben Muhozi abataka ab'omusel ya Kibati Kachera Trading Center muri Rakai District bazira okweracira no kwetombwita kwangwa bwa chairman w'ekyareki kushenyeju y'omutaka mugenzi we ati akabura Ekikorwa eki kibireho aha kibanja namba B07 Market Lane Kibati Kachera Rakai aha abataka bari kugira ngo chairman wabo omanyirwe nka Arthur Nabimanya Bagonde akijo mu itumbi atyo yashenyenju y'omutaka Angelo Ndiamuba nanango ataho ku umprote yanjye ikintari kiririze ni nawe kandi cyamuremere yabura kuzomba amateka abatuguze bakabasa kutuyamba so iki gikorwa cyaje cyakozere nanyenda afune kibonerezo ikikubasa kushomesa nabatahi beye. For a very long time he has been having a conflict with our LCOM chairman called Mr. Nabimanya over a plot. This plot Jibagulize of course in sub-county Kachera sub-county headquarters. Okurugirira habebembeze n'abandi bataka becanga Arthur na Angelo nikigambwa ngo batwireho no butikerezana ahabwita keryombekirwe mwenjweji ngo konka kubagira mu rukiko kugonjora enshonga zabo byaguma beremere aba nabagira ngo abashwarize kwehindura embora cyana hati twabebembeze natushwaza munonga atushwarize munonga yatugarire nyuma era cyancu basika twantu basa kwitondera abantu abankabebembeze bakakera twitondera mukama wenjeji kurangwe ikikorwa cyo tucagumiza mu misho urukiko twakozire itwe tukasiga twagambaho okutwagambire then twamanya ngo naza kubaho okwetisa konkati ya eshonga nikirebeka we tabasize kuba kuzihurikiza kutwazigambire we yakozesa amanigeye kachamani LC1 tubasize kugambaho na Arthur orukutekatekwaho konka we yagira ngo tayine kushoborera binji ahabwo kugira ngo twahika omukicweka cye tutabandize kumumanyisa ataka revenginga ninga ngo agire kiniga kingi ayetware as time goes on because we are investigating itubasa kugwa muntu wakozere cyo ninga bacikoze abo kuko nabere bagishenyire taryo bakaba bari babiri nari bashatu obwa hati chairman akiburiza misho konkenshongezi zashire aha polisi ya Kachera okuchondoza amakuru agagasha kwa Sunday K William webale Sunday K William reka tumereho kandi tushwinira ganda makuru otarga magara gawe Naturamo Plus omburungi kunoreba ombazi gwagira embere y'gwakuteka yetari yaburizo ninge takushemeza nikirungi kugaruka kagambira omushaho aho kubantu batwine ebike bindi ebyakubwire bitakore ekyo kureka etakwetenga kugira muntu bene yo twatandikiraho takamanyire iwombere gwawe ugura atwarize ogumbazi ogutwakube tukutandikira manya magara gawe Naturamo Plus. Mommy Bunny. Yes? Is that power meal for baby Bunny again? Bunny has had a weak health lately. Have you tried Yoba yogurt? Yes. He used to get it from school. But where can he get it now that school is closed? You can get Yoba yogurt from our local shops or even order it via door-to-door delivery services. Yoba probiotic yogurt is naturally healthy with nutrients that protect our children from cough,
flu, skin rashes, and even diarrhea. Let me rush and get him one very fast. Look, I even have one here with me. Thank you, neighbor. Please remind me to get you money, and we stock up on Yoba yogurt for Bunny and us too. Just look for yogurt brands that have the Yoba stamp. Yoba yogurt is good for both children and adults. For more information, call 0754 22 9892. My family takes Yoba probiotic yogurt. What about yours? Yummy! Tachirukwera ebintu byona nibyeyongera kubonera borkasheshe derito babe baryo murundo gumuyizoba amasharura hati twine nago kugusa we bari kutereza ndobo ntatu tubasa kunyomate kandi tukurya namahori tukaba tushira gugu mukagati yekiro obwe twerarikire turukutina kungahati ibi byo kwerinda tubyina mu kwerarikira abana bajemerwe agize ndwara za mutwara abantu enguto nyamwingi zombekerwe amakoro ebyempurizana rero bugabe bw'abantu weyongeye ko baje kandi abanyayuganda benshi bigira kushoma hamwe no kwandika we bari kuteka kamwenyero mu kagito nango no kwetorora ihanga twende turi niwe borkaire omuri buri muringo gona akuba nturebe yiturukuza konga Yohana marire kune kongora ubuzima nyowe kandi yuko reno tamusa business za unsukurakurana yondi hani nage mikono iyo teka konga aporo habo hoki Yohana no gure bibanje kwira bwashishe mwene mbaho ngo imsene kizimbo mutawuni nabana boka bahindura amashomero hatu ngo bari mu international ejinkurakurana hatereka kweteze mutuye abo kwa turi binji konke cyama tukacishanga mu besaniya sako shine bagigamba ne kwihahi director hari besaniya sako nubahumuriza abantu ayemirimo yabo atari kugendaje bashimisiza bushaba members okora no kwebisa nubahaza roni abashubuza bakene abahanga ezo gura amataka ezo kombeka ezo hinji no burisa n'izindi nyingi eshashurate kwenda kana magoba gabone make konka tontwara udategana reba mashango mbarra hari ya high street aha zebra crossing ninga bashango mu mataji gabo rubindi hihi na Toto petrol station ibanda hina Stanbic bank ninga bashirira hasi mu yabo eyazura mushanjo 5 atano na mushanjo inshanjo ni 2 15 besaniya sako amagaragije Sana Super 5 hati okusengura kwa milioni 15 buri dachiki 10 buri serengere kumeza kusana nisikomugisa okuzana mu big 5 jackpot show live abuke the TV na TV West buri rokubanza no rwakashatu a MTN oimate star emwe mukaga itano star ishatu hash a Airtel oimate star emwe munana itano star ishatu hash tamwe namba za witane zo mugisha okurasa TV W tamu muhendo kuruga serengere kome kame tware shato oyatongere super fere njare zoba naye musajja gwe obadde ntomedde n'okuntomera laba toyambadde nakwambala helmet ogikutte bukwasi mu ngalo kino kijjeeko ojambale bulijjo mbagamba prevention okwetangira kisinga okuwonyezebwa kati bw'ogwa n'oyasa omutwe kale nkusonyiye mwana lasta ojale kumimu ja kugofenja boss nsonyi wankereye muko mbanyumiza ki omanyi mbadde ntomedde Nansi Musawo kagaali kange Nansi Musawo ogamba ono watusomesa ebya prevention is better than cure oyo owa prevention naye ansonyiye akusonyiye kirungi ekitongole musirike kola eya under the net mukawuli akalanga ako akatimba k'ensiri makayo ku TV agamba kana akalango k'obutimba bw'ensiri ak'obwereere akatimba sikeetaaga lwaki tokeetaaga nze sikeetaaga ndi musajja w'amaanyi lwaki kubanga nzija wano mu mirimu gyange naye nsitulasitulamu mu buloko omusujja ne gugenda omusujja gujja kutta bakuziike sebo olubadde yesi yagwa yankona luli ate obadde ki musawo ndowooza musujja malaria bulijjo mbagamba prevention is better than cure okwetangira kusinga okuwonyezebwa genda kujjanjaba
pena katimba k'ensiri naye siddamu kulaba olwadde omusujja ate nga bwabwerere. Fellow Ugandans, malaria kills. Therefore, I request you to do 3 things. Prevention, prevention, prevention. Destroy stagnant water points, slash your compounds, spray pesticide, and more so, sleep under a mosquito net every night. Muna Uganda, keeping malaria free is your personal responsibility. And zero malaria starts with you and me. This message is brought to you by the Ministry of Health. You can save a life. My tomorrow must be greater than today. Lyantonde School of Nursing and Midwifery tutendeka abazaalisa awamu ne nurses era nga n'essomero lirina license okuva Ministry y'ebyenjigiriza era nga liyambirwa ne Uganda Nursing and Midwifery Council. Lirina center number era nga abayizi ebigezo batulabya yumine nga n'embeera y'essomero ya mulembe esobozesa omuyizi okusoma bulungi okuwandiika abayizi omwaka 2020 kugenda mu maaso ku ssomero. Omuyizi olina okuba nga wayita amasomo ga sciences, oluzungu ssaako n'okubala. Okumanya ebisingawo Lyantonde School of Nursing and Midwifery tusange mu kibuga Lyantonde oba tukubire ku 0786 ne noti 7556 Utammira kwa sauda erozo butwa mu shagama kandi ahereza n'amano mubiri. Arvera sauda erakorwa mu black seed hamwe na rukaka eratamba mushijo gwa buli muringo kandi eroza no muntu. Pineapple sauda erakorwa mu nanasi hamwe na black seed eratamba indwara z'amagufa zona hamwe n'efumbi. W kombucha sana erakorwa mu tangahuzi hamwe no mujaja era appetite yo kurya hamwe n'amani go mubiri. Okumanya birakiraho terera John Wycliffe Tayebwa hari zira mushanje ibiri cyenda n'ibiri nshanje n'ibiri noti mukaga ninga noti mushanje noti mukaga nkaga nemwe 5 n'itanu 2 na mushanje. Baby Junior Jelly munywani witu rukundo ya mama Eyorobi kandi ngerinda emibiri yetu burikire. Baby Junior Jelly, Jelly, Baby Junior Jelly. Babanje bakunda Baby Junior Jelly na Baby Junior Soap kunkeza kuba nabizabatari babo baba bagiresire echama ina kaho karunchi neyero by'imbiri yabo babiyama bino businji netango buhere obukuretwa diaper kandi ninunchi hambiro gwomire nambiro gurwumura hindra Nibikorwa Movit. Extra mulondo nange kyakunywa kisufu abaferete baguza omulondo no kwina kubaako kirungi tulumirirwa bulamu bwona amakago oligeza n'okikombako omubiri gukuba n'obutwa ne bufumuka mubiri guba bulindaala neyano bakunyoma n'akomawo kizibu kula obusimu kirungi extra mulondo guba wettanira bayina n'akananasi akavumula lubyamira petayiti kagyongerako okukolola n'okussa obubizi endwadde zekasaanyaawo kirungi extra mulondo. Omuganda makuru abataka b'ekyalo kya Mukama na Kacuntru ebirukushangwa omuwadya Rutoma omurirwe Ntuha Town Council bekoziremu omurimo babinga omugigo mu itaka era bari kugira ngu n'eryiteme n'ekisharara kya gavumenti ogwakatahirwa iteme rya Mukama erikwingana oburingwa bwa kilomita 3 yaritema ari kuruteka mu famu yente kandi ekintu ky'abataka bari kugira ngu kibonabonise abari kubura amezi. okunuko abataka ba Bushenyi babinjira omugigo mu itaka era bari kugira ngo n'ekisharara tushangire itemeri nerisa abantu abataransi ya 10 akuba ituna mipango bari aha tuyaba tigire sonzi so atamaka gitu ngabengabaho abitemeri mwe nabwecho itu abataka saziremu kugira ngo itemeri itu turteme rugarka abteka na namizi kandi tutaza garonda samuye
abatakaba omukoreki kiziro bwa nyuma yo kurebera hari batahi babo abamitoma town abaherukire gukora burungi bwansi bakabinga abantu barukwike 15 ababire batahirire kishara cya Nyamuhizi ngwe nima kumaragarike mwareba umuntu ari yo munatera umfurege chamano tere furembe nubwo atere furembe abatakaba mugarike mwije kumwashangemo aberu mukwate mundetera town kanza echo twachendera abataka batabukira mu gigogo ahabo kuzanira ahamagara gabo bari kugira ngo itemeri nibariya mu sente za fees hamwe na mizgo barukozesa muri twe nk'abantu tubetiryo tugeze kuferwa munonga ngo kitwe nk'abataka tushazire mutwagira ngo tuze kurwana nawe turebeke ngo twatemita keri kandi twagarra hiryo hantu itemeri ibintu tuyamba buringe nyowe nko mukade mwe niyo mfunzo nkaruke ngari nkaruke bibo bernanye nkatembeye bibo nkagira ikinaganyirwamo ukoraga abana bane iwe n'umushijo gwakizitemeri yenda kurutwaraho yatera mfurege byayoma nangwa n'imfunzo nazo nizibazitakirumu Meya na boss nabasa nashaba bataka ngo bakwate omuntu wena orabe nagezeho kutimba emifurege mu itemeri omurundo gundi twagezaho kutunga mugiga Kaston Marangera aha namba yesumu 051 abernina anana mushanju okugera ebyatugambara ahanshonga zo kutahira iteme konka yayanga kugamba nito gasha kwa Abraham Muganzi babare Abraham Muganzi abaturage town council ya Rukundo muri Tsoro district basimira diocese ya Kabale Roman Catholic Church ahabo kumbombe cerirwaro ubu hati bacibonabona no kuzomo marwara gahari Robert Nsabimana Mateke Meya wa Rukundo Town Council nagira ngo kutwariza hamwe irwareri rwerire abantu binji nuko konja kushaba government cyabasika babongeremo agande marwaro nkaga irwariro ridufashaga byinshi yambaga ku barwaye kubyara no kwipimishirizaho kandi n'ubonye ikibazo cyaho ngaho cy'urwaye naho akamufasha rikamuyamba ariko dusaba government kongeramo amani kandi kaduha n'irindi rwariro cyadufasha mu Rukundo Town Council yacu riri kuyamba abantu benshi buri uko abantu baje kure itewe n'ubuhereza bwa kure ariko ko twagize umugisha tukabona abagira neza batwubakira irwariro riri gufasha abantu benshi tubazeganiraho n'abarwira barukutunga bumwe abuhereza bw'irwareri yemeze neza ngifite ubuhereza bwiza Sister Kenema orukuri rwareri nangiragira ngo irwareri n'ubutare ya government kandi bakuguze imbazi eje bagiguza akasente kake abo kugenwa cyabo tukora magoba. We aim at helping people, not at getting profit. We just help people so that the little we get, we again help them in another way when they come, like buying drugs, because for us we buy, we can't give them for free. So we just do privately, but not aiming at getting profit. Irwareri rinne n'ubundi buhereza na mnongo obo bukwatire no kubar rozaro hari ubwana buto bembukunda kuzana aha family planning obwisho buto wanga twagamantu begisanga cyo tubonire tubagamba ngo family planning ne ya couple not for one person bagamantu begisanga bakunde kwega imyaka yabo teka kike abantu batwire batakunda kuza kuraguza konkantu gumantu bashobora mpora ngo oije kare otakarembere irwareri rukombe kwa Reverend Father Vianney okurabira omudayosisi ya Kabare n'igino cyo kusima Reverend Father Joseph Sebatware owabase kumuherera school fees kurwo mu primary okwisiya obaba umusacerdote amakuraga gasha kwa ket atzarirwe babareke tatzarirwe muri Tsoro district abataka okurwo town council yashuku mu district ya Shema bakwasabe bembezi ba district ya Shema ichandi kona petition barkwetombwita ahabwirwaro ryabo Eliashuku Health Center 4 okuburwa fridge yokubikamu eshagama abo mu cyandiko cyabo bayerekanwe no government gerezeho kutungura by'amagaro mu ihanga ryona bashangira ubuzubu buhangwa hirwaro rya Shuku Health Center ya kana okushanga ngo biniza rukonkati binaho kubikeshagama kuyamba bacara barukushemezubwa babana bazara urujiko rukuhereza y'icandiko cyabo
rwakorerwa umukanso yashema. During the lockdown, 3 mothers not survived as the doctors had to run to Kabohere Center for blood. Bwa nyuma yo kwakira icyandiko, Speaker Robert Nkwemerire yaraganisa ngo inshonga yabo naija kujanjura umukanso. Being a health center for it's mandated to have a fridge. By virtue of its position, nindikateka ngo abantu bashuku mwakora ikintu cyishiri. So nimbasima kandi nimbaraganisa ngo iki petition yanyu niza kutwara umukonishikire kandi presenting umukansi yashima. Then as a council of Shema niza kureba yakitaking over kandi abakora ikikwitagiza. So abo kuhereza icyandiko barabera mu kitongore cya Civil Society Budget Advocacy Group Sisbag icyo kureba ngo abantu batungo buhereza bushikire. Irwaro rya Health Center for yona bururengorwe nababine kubana bashemeza abantu in theater bakushemeza bakazi abakwa bazire bakoperating abantu bakwija ibintu busasi butarukushana of which abantu bamwe bija bakoraho umwe bafamwishagamo abantu betenga ishagama yo kubatekaho tibine fridge yo kubika ishagama kandi umuntu kushemeza ubumwe umuntu naje munonga kido munonga kitagisa kumutamushagamo ndisha ningo buri mu rwaro umuntu arwara nyine ni abatunga accident shege muhamu agenda kutunga ishagamo ndisha. Bwa nyuma y'urukiko rukuhereza icyandiko abataka hinebe bagamba hanshonga yo kuburwa fridge iyo kubika mu ishagama. So twantushaba ngo district etuyambe tereze icyo cyo kubika ishagama kandi ahabwa abakazi ko kuzara abantu bamba bashemeza ishagama ushanga yababurra hatushanga twakwirukanze tutwara za kitagata tutwara za mbarara zitojo when government twatugishaba district yitu yashema tukorogo maranga tereze icyo cyo kubika ishagama then nitishu tugire turangana Gasha kwa Adolf Ayoreka. Reka tumire tugaruka n'amakuru agebinza. Mushanga Sacco Limited enitaje kuru omurinyamfumira shema yahagarika yakuretera ekitereke cya Christmas omwaka ogu bamemba n'abarwenda kuba bamemba mwena nimwakirwa ekitereke kitandikire 2019 by'ukuyikumi no kuhendera 2018 eby'ukuyikumi omumataja Kigarama branch erikushangwa Kanyaganya Gishema Butare branch erikushangwa Bweju Rentuha branch Rentuha Shenyi Kabohe branch erikabwe Shema Shuku branch erikushangwa Kishaga Trading Center Marinde branch omurukweju Chanjani branch ejeri umushema St Kagwa branch erikushangwa Bushenyi Burere branch erikushangwa Bweju hamwe na Mbarara branch erikushangwa muri Mbarara City ebyo kusingura birumwente embuzi enkoko omuceri hamwe n'ibindi bintu bikana Mushanga Sacco Limited otunja amagoba menji hamwe n'ekirabo cya Christmas nitubendeza Christmas enungi hamwe n'umwaka musego 2021 ogwibore terano tumushanju ashatu mikaga ashatu mitano shanju nishatu na noti shatu mwendi ibiri chenda nemwe noti tano shanju na mwe Mwami Pero chokurondo mukoko chitari mukayanje niki How are you, Dad? I thank you, darling. Thank you. Echamanoza kuchimanya. Tayewe health products abarukushangwa protein na mushanshu kashasha ntungamo ahar kabare road nuba kwanjurira ibyo kunywa byabo nga tayewe aloe vera drink ahur kuba watuntu muri mushwisha typhoid na nokushohoza bine na tayewe pineapple flavor drink yuru kunyuka ba watera jambo sanyiga asma na nurukoro hazaba kutera na tayewe kombucha sana non alcoholic drink erikozi yo butwa mu mubiri ekigure misi okushasha munda erukuchwika mu nshonga z'amaka noba nokukwata ho bukwata base buna banyabo munchirize manjurire Forest Breeze Hotel no mwanya gwo kumurramu ogubuteka buzima twina abakozi abatendekirwe kwakira na no mujinya twino buraro bwo murembe kandi umwanya gwo butekana nihorere
twine bara y'umurembe erimwe byokunywa by'omutano kandi n'umwanya gweherire gwo kugashurramo ebyokurya ebya buri muringo ebitebekanisiibwe abakugu bitu omu kuteeka oine enkiiko embaga eza birthdays baby showers baptism weddings ninga graduations twine conference halls zo kukoreramu workshops hamwe na gardens z'omurembe twine parking erikwemarira kandi security eruguruguru nitushanga Kakoba Road mbarra otakashyira Bishop Stuart University aha muhanda ogwaza law faculty esimu 0716 Forest Breeze Hotel Hospitality Redefined. Sleeping under a mosquito net is one of the best practices of chasing malaria from our households. The government of Uganda has prioritized mosquito net distribution campaigns to protect Ugandans against malaria. Under its ongoing Under the Net campaign, the following districts will receive mosquito nets between November 1st to 14th, 2020. Abim, Agago, Amudat, Amuria, Bukedia, Bukomansimbi, Bulisa, Butambala, Gomba, Hoima, Ibanda, Kabong, Kalungu, Kamwenge, Kaperebyong, Karenga, Katakwi, Kikube, Kiliandongo, Chitagwenda, Kole, Kotido, Kumi, Chenjojo, Chotera, Luero, Lwengo, Manafwa, Masaka, Masindi, Mitiana, Moroto, Mpiji, Nabiratuk, Nakapiripirit, Napak, Ngora, Oyam, and Rakai. Register and receive your mosquito net from the VHTs when they come to your home. The distribution exercise will consider protection of all beneficiaries against malaria and COVID-19. Chase malaria out of your home. Sleep under a mosquito net every night. This message is brought to you by the Ministry of Health. Mami kachajinjire. Swara ya fakara kasheshe na ina doktora simu yanje ya. Kwa manyi mkaje no inesa chokita swara zani. Kabambiza kare. Ni murwana mukasheshe ni murwana mwaba katuzomu. Mbore ke fresh sora echo yankorire. Fresh sora n'abantu barungi munonga. Nibakwereza sora urugirira cyetengo cyane. Ubano yendeye kayawo keje yanje. Kutaho TV, ufa, laptop y'umucyara yanjye, game z'abana, amatara abana kushoma ibitabo byabo, icyo kwenda nicyo bakukora. Kandi byeshashura. To kutegana no sitama koko sitamye mukaya yanjye hati nzasimu yanjye. Miga star ibiri mushanju ibi endagiriro neija asimu yawe oshashura amashanyarazi gawe kwezi aho mu rurembo rwambara no basa kubashanga bomba offices zabo niho ziri ninga omataji gabo okwetorora Uganda yone fresh solar niwe bakani hakizibu cy'amashanyarazi. Ebirayi na mukaga byoko kubanza rukomerwenda kinana na mukaga Yoweri Kaguta Museveni akarahira kuba president wa Uganda kandi yaraganiso kwekamba okurinda no kuhereza kurunja abanyaganda hamwe no kureta kwempinda hinduke yabuzima. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Emyaka mingi hingwire okushitera izoba akirya nyomyo y'obusinge n'obuteka omurinzi w'obugabe bw'abanyaganda entunguka omubyentasya obushoborozi bw'omuntu hamwe na demokrasiya ahandengo zona arikwegendesereza munonga ateireho omusingi guhami n'entura nungi ahabwa buri munyaganda okushembuka n'okwesimisa ihanga ryaitu. President Museveni n'omwebembezi orikukizayo kumanya hamwe n'okwehayo n'okubasa kwesigwa okuhebwa obujunanizibwa bw'okucungura nyensia y'ihanga ryaitu Uganda kandi ayorekere cyanga cya East Africa hamwe n'ensi yona ng'obuzima n'omwebembezi orikwesigwa nahabwa ekyo ekitongore kya NRM National Resistance Movement kitongwize Yoweri Kaguta Museveni okuba niwe yayesimba habwa president omukaruruka 2021 yesije Yoweri Kaguta Museveni n'obujunanizibwa bw'okurinda obuteka bwawe obwa nyensia. Hallelujah Jinga Tea Drink na Hallelujah Tamalaini Drink. Ebyokunywa ebikundwa kandi bibisire nibikolwa kubonka Hallelujah wanoyenda kuhangana n'amagara barungi bironda mu maduka hona obigulire. Ebirikukibaho aba area reflexology laser solution and regional center ebirikukiraho teresimu 0703 3 3 nari 0793 29 15 kagana mukaga.
makuru agibimzano timu y'umupira ugw'abakazi ya Toro Queens FC ku rugo muri Kabarore irabiro kwetabo mu mpaka za Ligi hanga ezo mpira ugw'abakazi torerabiro ubwanyuma yo kusinga Asubo Gafford Ladies ahagorina ahari ibiri za penalty omuzano oguzanirwa Hachai Njeru Technical Center. Abazana bari musuma ya komuntare Violet Cherereza hamwe na Jore Kobusinge nubatebere goli na za penalty zirabizeho timu ya Toro Queen okweta mu mpaka za Ligi hanga yo mupira gw'abakazi. Rachel Tukamuhebwa na Dana Nantongo nabo batebere goli bira ahaza Asubo Gafford Ladies bwanyuma y'abagenzi babo Shiba za Rwango hamwe na Nuru na Chanzi kuremererwa kuteba. Toro Queen zahatega Israel Isla Academy hamwe na Makere University Ladies ezirabiro kweta mu mpaka za FIFA Women Super League. Ebyo bikiryawo timu ya Chiko Wode singire timu ya Nyabare goli bira hari ubusho muzano go mukago oguzanirwa Chaye rwa Mugonera na indika blaza kwa kuisana. Timu zona zitandikira na mani konko mu dakika 25 mu cweka cyo kubanza. Timu ya Chiko yerekera mani yateba goro yo kubanza kandi mu cweka cya kabiri yongiremo ya kabiri niko gumiza mu Kasinga. Kipa ni Musarayo. Kipa ni Masara kipa. Abatebekanisa b'empakezi bashabire minyeto kukunde by'emizano kandi timu zombiri zihirwe ebichoncho. So karantine mbiri ne ko twasire mu kireta kusamba ngo presidential directives are received especially tukole mirimo mukabetu ngo abwire bwa covid bibere mutambira gaita twatunga lockdown kandi twatunga mubire bwo kubamo so twatalibanizibwa muno tutukwika kizaniro Wabariye kureba makuru Agacencwire n'ukunda TV West agongo makuru gutabaza kwisi aho umubazi yo guhanaga kusiyona abantu babazi Charity reka nkusigire ebijambo Malaria koronje. Emitwe y'amakuru ne kushyibwaho Enturire Premium Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. Okwandika barukwenda kwesimba bwa president kwa hwerizoba abantu 11 nibo behandikise. We congratulate candidates Patrick Moya Boy on a successful nomination. Ababari aba Uganda 17 bakwatirwa mu ihangari ya Democratic Republic of Congo berarikiriza abanyabuzari. Turukuma mushango bakabatwarira ku Omushuma bamukwasire na hinda za store z'abashubuzi bamutera kaceguwemu omuri Kashani Mbarara. Amagina agomba kweto. Emito y'amakuru yabaniye kushyibwaho Enturire Premium Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. Okombere bane kuchibwaho kituzi heresi drink fresh